Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zašto koristimo tamjan i kadionicu u crkvi tokom službi? Šta oni predstavljaju? Zašto i kada ih koristimo? Pomaže Bog, draga braćo i sestre, Hristos posredi nas. Ja sam protojerej Nemanja Tešić, starešina Hrama Svetog Nikole, Srpske pravoslavne crkve u Lyonsu, Chicago, i moja je želja da vas upoznam sa osnovama pravoslavne vere, kako bi prilikom vašeg sljedećeg dolaska u crkvu sa razumevanjem učestvovali u svetim službama. Svakako, čim uđete u pravoslavni hram, osjetit ćete miris tamjana, naročito ako se u hramu redovno služe službe. Tokom službe ćete vidjeti kako tamjan sagoreva u posebnoj posudi koja se zove kadionica. Đakon ili sveštenik u svojoj desnoj ruci drži kadionicu i pravi pokrete proizvodeći dim. Mašući kadionicom, đakon ili sveštenik pospešuju gorenje briketa ili žara koji onda sagoreva tamjan proizvodeći mirišljavi dim. Zašto u stvari mi koristimo tamjan i kadionicu? Praksa paljenja tamjana je prenesena iz Staroga zaveta, gde u knjizi Izlaska 30. poglavlju nalazimo zapovest Božiju o korišćenju tamjana. Tamjan se dobija od aromatične smole sa drveta zvanog bosvelija, koji raste pretežno u afričkim zemljama. Danas se proizvode razne vrste mirisnog tamjana, najčešće u malim zrnima. U Novom zavetu upotreba tamjana je prihvaćena od punoće crkve, jer njegova upotreba obogaćuje crkvene službe sa značenjem. Tamjan se pali i crkva se kadi kako bi se naznačila važnost određenog dela službe i da našu pažnju usmeri na taj određeni moment, da probudi našu pažnju na taj posebni deo službe. Kako dim, tako i njegov prijatan miris treba da usmere našu pažnju na nebeske stvari. Dim koji se uzdiže iz kadionice ka visini simboliše našu molitvu ispunjenu ljubavlju. I kao što se taj dim uzdiže u visinu, tako i naša molitva treba da se vine i uzdigne ka nebu. Prelepi miris tamjana nas podsjeća na božansku prisutnost tokom bogosluženja. Tamjan također ima i dublje teološko značenje. Mi smo stvoreni po liku i po podobiju Božijem i kao hrišćani smo bliski sa Hristom i pozvani da budemo savršeni kao On. Mi treba da postanemo nalik Bogu, naravno, uz njegovu blagodat. Mi palimo tamjan ispred Svetog prestola koji predstavlja tron Božiji, te zatim kadimo ikone u crkvi, što nas podsjeća na prisustvo neba na zemlji. Upotreba tamjana tokom sahrane nas podsjeća na reči apostola Pavla, gde on naziva sve hramom Duha Svetoga. Također, kadimo ljude prisutne u crkvi, žive članove crkve, da bi naglasili jedinstvo crkve kroz blagodat Božiju i da smo mi stvoreni po liku i po podobiju Božijem. Mi kadimo sve i svakoga tokom službe da naglasimo kako jedinstvo onih na nebu sa nama na zemlji i da apostrofiramo naše učešće u bogosluženju. Tokom bogosluženja kaditi mogu samo đakoni i sveštenici, ali prilikom molitve u kući svi ukućani mogu kaditi sa naročito malom kadionicom namenjenom za kućnu upotrebu. Dakle, mi koristimo tamjan ispred Svetog prestola i kadionicu za naše duhovno osveženje i da učinimo naše bogosluženje sadržajnijim. Tamjan se koristi tokom važnih delova službe da privuče i usmeri pažnju našu upravo na taj bitan moment. Kadimo sve svete stvari u crkvi, ikone kao i prisutne ljude u crkvi, pokazujući da je telo hrišćana hram Duha Svetoga i da su nebeska crkva, svetitelji, anđeli i zemaljska crkva, mi ljudi, ujedinjeni u Hristu zauvek. Hvala vam na pažnji i da Gospod blagoslovi vas i vaše porodice. Amin.
Gospodi, pomiluj.